sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kanipagayam tayo alara. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko anak ki asawa. Jakmat paglastog ngam uray no kaskasano may bagak nga adamat mabalin ti pamilyami. Ngamuray no kasta saan kami amang namnama kadakwada, ngamin adamatan bukod mi at trabaho. Numaminsan da kami paikitding agkakabsat ti mangmangted iti kwarta kadakwada. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti nagbalin nga asawak ken ti pamilyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hi, babe. Oh, babe. Nasapa ka ita, ha? Siyempre mo ta. Flowers for you, babe. Wow! Nagbang din dagiti ang sabong. Kat mo na. Alangan mo at ngayon kay tinaangot. Sika talaga. Ang amdimot ko nak nga oray di ka naggastos. Unay kalaki tinaya. Barya lang day takanyak, babe. Anya? Kan may sa anniversary ta ita. Isarong baglang mat ngayon kay tisabong tapno special mat ati data. Okay. Hola. Omeka, tas sumbetan ita restaurant. Tani, mabisira kon. Oh, ato iti menu, babe. Agorder ka lang iti kakayat mo. Di kagdanag, kasyak ti makaamong agbayad. Siya kung dagbayad, babe. Siyak nga ruden. O sige, ag-share talang nga rutan, babe. Ay, saan ah? Siyak lang ti agbayad iti bilta, okay? Ang Kevin, Di ka kadiagdanag ta ano ti kwarta. Dakkel ti komisyon ko ita abulan. Isa ka ba ala kabayadan ti kanunta, Lara? okay. Sika nga rin ti makaamo, Kevin. Kasano, babe? Nagatang mo kanya aminan ti ko na magatangam iti mon? When, babe. Oh, adoy. Inayon mo iti pagbayad mo kadagiti ginatgatang na. Anya ka kani? Di mat imagak akabaalak na ito, eh. Anya ka laki din na ya. Apay ti ko na awan kwarta? Kuha, saan mat nitikas na, babe? Siyempre, kaya't ko lang mat di makishare. Saan ko akasapulan ti tulong mo niya? Siya akong ti makaamo ko naklangarudan. Siya ti lalaki. Isa siya karot ti agbayan. Naawatam. Amom ka di, babe? Ti anya, babe? At na kliyente kitay, kat talo-alugan tinala na. Oh, nagadon? Kunero. Inyala na kano kami nagiti talo nga anak na. Amom, no pampanunuta ka na yung bag. Adayumot ka tadakdakkel ti sweldo. Na ikumpara ka nagiti na duma amang opisina dito. Wan nga rod, babe. Ang mga numas lalaing ang pay, kat dakdakkel to pa yung tisweldo mga iti siya. Ay, wala. Apay kiti na saan ngay? Sa anak lang nga basta agent anya. Na-discard ya akmat no may papan ka nagiti kliyente. Sa anak lang nga pang 8,000 niya. Sorry, babe. Jakmat inggagara ama sa ertirik nam. Saan ka mat atagtagibasitan? Amom dayta, saan ka di? Kinapudno na, ipagpanpanakil ka, Kevin. Very good. Di kagdanag. Tento nagkalaysatan. Uray di ka nagtrabaho. Tasyak tun ti makamu ka nagiti gastusan ta, Lara.
Nagarmusar ka pa, sakbay arumar ka, babe. Wow! Sikat nagluto? Katuan. Na-promote ka nga ro di ti trabaho. Din lutuan kay ti paboritong apamigatan. Ay, wow! Ang saan matkat ang masapol ng aramidam dayta, babe. Mani po rita. Si Kanti Rain na di ti balay, babe. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Laglagi pang pumaakanayon ngay pagpampanakil ka. Agyang manak, babe. Ola, agtugaw ka nga ro din, tagidan ta nga mga, babe. Babe, nahit ko manan ti target ko kadagiti beauty products ala ko mi. Sawali pa'y dagiti nailakok iti online. Manayunan manan ti komisyon ko. Wow! Congrats, babe! Katsi ka, kumusta man ti trabaho? Ha? Ay, ko. Okay lang, man. Tinapatay. Anda komisyon mo. No naragsak mo ten. No da komisyon mo, di kasla damot ang komisyon ko. Oh. Babe, naipromote ako manan. May sa akon a regional director. Talaga? Congrats ang aron. Siguro, takal mo tanti sweldo. Adda ka di parikot, Kevin? May bag ka pa, na-promote ka manan. E dito tasyak. Talo abulanan nga awan na idil ko karag itilugan alako ti kumpanya. Okay lang ang data, babe. Talaga akas na. Adda nga adda ups and downs. Nalakam lang ay bagarita. Ngamin, dakkelan ti sweldo. Sana kas kanyak nga 8,000 lang ti makabulan na sweldo. Kevin, saan ka matkat nga ikumkumpara? Wan, ngam siyak. Ikumkumparak ti bagik kan kalara. Kevin? At dabay kiti may sa aparikot ah. Anya data, babe. Nagka-problema ti pagnanaadan-danana nga balay ija probinsya. Parikot ko ita no sa dino ti pagnaadanda. No awan pag naidanda, di ibagam ta umay dapay laang dito'y balay. O kailangan kan ka? Katuan, pamilyam day jay. Iso a pamilyak mat idan, Kevin. Manong Kevin, kasapulak ti 25,000 para iti enrollment ko. Anya? Ay sus. Awan pa'y kasta kwarta kita adin ko. Kan may sa... Kahit itod ko lang mat iti allowance mo ah. Apay, naibusan. Naibusan Manong. Manula ang mat nga iti 5,000 nga intad mo. Adda akon iti kolehiyo, Manong. Saan akon nga high school? Ha? Ay, kwa. Manang Lara, ang mga no, adapay kwartam dita. Jack ngamin kayat ti agsardang nga agadal. Iso please, tulungan nak kuma. Ha? Ay, ikwa. Sige, Jessa. Siya kung ti makaamo iti pang-enroll mo. Yes! Thank you, Manang Lara. Talaga ang mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, Jessa. Ibagam laang no kaano ang kasapulam. Itikas na, makawidroat. Wan Manang, katagyaman akmanan ha. Kay Ben, anak, ada manan in resita ti doktor nga agas ko. Ang mga no ada pa'y kwartam dita. Ay, manuti ka sa pulan nyo ayan anang. Sigun iti butika ang nagdamagak. Mapan kano at 3,500 ti total na. Nugatangag amin to'y nakaresita. Ay, sapay awan pa'y sweldo. Sapay ngamin na i-release ti commission ko. Ang mga no intun o may adumingon to pa'y maawat ko na dyan anang. Kasta aya. Wala na. Pasensya kayo pa lang ah.
Ang no dapat iduldulin nyo dito. Isupay lang ti aramatin nyo. Sa nabalay, tabayadak to adagos, apama na maalak ti komisyon ko. Siya kung ti makaamo iti kwarta nga igatang yung iti agas yun, nanang. Ha? Lara? O, ato'y nanang, 5,000 amin dahit na. Makaamo kayon agumatang iti agas yun. Ay na, agyaman na Clara balasang ko. Adan igatang ko iti agas ko. Sobra pay. Thank you, manan. Hulog ka talaga ng langit. Sa narumbaga kasya tinaramid mo, Lara? Kevin, kasapulan ni nanang mo ti kwarta. Wen, ngamjak kaya ti kasya nga naramid mo. Kaslakit din awan serserbik nga anak iti kasya anamayam. Awan ti kasta nga intention ko, babe. Wen, awan. Ngam kasladay ta ti kayat mo apagparagan iti sangwaran ti pamilyak. Sika akanayon ti bida. Ngamin, sika akanayon ti mangsalsaro iti amin. Kat, anya nga rod ti kayat mo? Bye-bye ak ti pamilyam? Kasta ka di, ha, Kevin? Saan mo't ngay ti kasta? Ngam ti kayat ko, binaybay anak pa'y kumangag diskitar. Agdiskitar. Aginggat ka ano, ha, Kevin? Agingga ako maro ti sakit ni nanang mo? Kasta ka di? Manipod nagsasaruno ti pan nakay-promote mo. Kasla awanan serserbik di ti balay. Awan ti imbagak akasta. Si kalaang mati mangibagbaga iti kasta iti mismo abagim, Kevin. Nalakalang ti mangibagakan kay ti kasta. Ngamin, sikan ti akin igam iti amin di ti balay. Jakamukan ka, Kevin. Makaamukan no anya ti kayat mo apanunutan. Ngam daytoy ti tandaanam. Asawa na, Kevin. Asawa na. Saan nak akalaban? Nalawag mo't siguro day taken ka. One, two, three, 4, 5. 1, 2, 3. Ada pa'y nabati a 1,553 iti kwarta nga inter nilara kanyak iti kalban. Umanay day tuyin a pagpuunak iti tong H inton malam. Nay, nagadumot tan ti kwartang bakit? Sa dinaw, tinangalaam iti dayta. Ah, ay kwartak mo't alakay. Nangalaam nga raod ko na. Sobra ti inted nilara nga inggatang ko iti agas ko lakay. Lukasta, inikan na kanilara, iti igatang mo iti agas mau. Wen nga raw, dagulit ka mo. Ha? Nat, ikanak man mo't nga raw. Naimbag lang nga igatang ko iti sigarilyo. Dumawat kan tumot akin ni Lara. Sigurado nga ikan na kadayjay. Ibagam nga igatang mo iti agas mo. Anya? Ay, sana. Ibingayan naklataditan ko naman na subura. Nayunam mo tan ata igatang ko iti may sa butilya nga arak. Ay saan Jak kayat akisayan day tao tapag puunak inton malam iti tong 8. Anya? Oo! Kumbara na bro! Left side! Left side! Yun! Ayos bro! Babe, tulungan nakman, please. Nagdagsan to'y awit pa groceries. Ayos! One more round bro! Ha? Kevin! Mabit lang babe! Karug-rugi lang ti games me. Diyak mabali na basta ibatilatan. Ibatin ditan, sasakto bagkatan iton malamdama. Yes! Ayos! Nang-abakak manal! Apa yung inikat mo ti saksakan ngay? Kit-kita mo't amadama ti panagay ayam ko ti computer. Anya ka mo tan, Kevin? Kastoy kadilatan aka na yun, ha? Anyamot tan. Mangan maturog latan ti kukuam? Kit inton mariing ka. James manan. Inaldaw mo't lakit din nakastoy. Makauma. Kurt, anya ko may ta. Dinakman pakibibyangan iti kayat kong aramidan.
Ta saan ka matapakibibyangan si Kalara? Una yan tikas na pa nagsasaom kanya, Kevin. Kunak man no kunam nga agtinulong ta. Apay ngay adi ka man ta nagtrabaho. Iti anya pa lang aga po nga trabaho ak. Katdakkel mo ti sweldom san ka di. Kevin, Di mo si kamen, ti makaamoy, ti magastos di ti balay. Kaba alam mo, saan ka di? kasta ka dilatan? Siyak laangan akanayon tinamnamaam, ha? Abay, di mo kaya? Si kamot ti bida, saan ka di? Si ka ti provider. Naragsak kamot iti dayta sitwasyon mo, saan ka di? Diyak nagayatan asyak amin ti mga ko kadagiti a responsibilidad, Kevin. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayaatan ti pamilyam. Kang runaan iti amin, ti masakbayan ta. Ngam una yan, ta sakitem launay gayam ti kastoy nga aramida. Hindi mo, kasla ka siguro. Ita, ibaga man, saan mo gaya makabaalan? Pabida kan dumat ngamin unay. Na, basol ko pa'y gayaman. Awan imbagak abasol mo. Ti ibagbagak laeng. Kabaalam mo't gayam. Apay pala ngay ngagtrabaho ak. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, ha, Kevin? Kasla saan mo tan asika ti Kevin ang nakikalay sa ak. Oo, adulamin. Agdrama ka man ako nakon. Di ta ka man langan. Kevin! Ang subli ka ditoy! Kevin! Apayin, bakit? Agan ano ka? Saan mo ito na may drawing tarupam? Gapiti kas taunay pa nag-group pangit mo. Masurunak nga ron iti manugang talakay. Nay, taapay mait, bakit? Kasanaw, kat kanayon na mitten nga apaan di anak ta. Nangagkuman itayan ti panagapad adwa. Ay, wala nga ron Kasimot ngagpaiso jay anak ta. Kanayon mo na pagsasawan nila, right, isa na malamlamot ti asaw. Day tagaraw, gaputa dakkel ti swildo ni Lara. Kasla ibabain na ba't unayan di anak ta. Isupay Awan kit dit serserbi ng asawa Bastos. Anya nga tano kasaritak ni Lara, lakay. Tapay mait. Anya ti ibagam ken kuana. Ibagak adi na apapaan di anak ta. Diya ngamin ng kabailan amang mangag ti kanayon apanangap-apa na. Masapul nga agsauak miteng. Husto miten ati manu abulan apanagululimag ko, lakay. Ay kat si kaman bakit? No anya ti ammom apagsayaatan jay anak ta. Di isaw ti aramidag. Nay, sa dino ti papanam, Lara. Ada mo awit mo abag. Agawidak pa'y laang ijibalay minanang. Ha? Kayat ko tiyag may mesa. Tapno makapanunutak iti husto. Ijayak pa'y laang siguro iti sumagmamanungal daw. Sigurado ka ka din iti deta panginteng mo, Lara? Wan, Kevin. Makamu ka. Ngam oras sa pimanaw ka. Awan tumuten ti sobyanam. Dahil ti imulam iti panunot mo. Di mo lapdan iti kayat na nga aramidan, anak ko. No kayat na ti pumanaw, di palubusam. Di kagdanag. Tasaan akon nga agsubli ditoy, Kevin. Ha? Di kagdanag. Tamanipod ita. Saan kan apakibyangan apulos. Nawayakan ang mga ramid iti kayat mo, Kevin. Lara, agsubli ka dito eh. Lara? Ay dabay amon, anak ko. Agyaman ka kidi nga main, awanan ti mga apakang ka iti inal daw. Kas iti na ko na ni Lara, nawayakan ang mga ramid iti kay kayat mo, Kevin, anak ko. Jakman amo, ngem kasla napnuanak ngaminan iti dayjay nga aldaw. Panagriknak ket kasla na umuma akon iti ugali ni Kevin. Kasla jakon maanusan, iso apimanawak iti balay apag nanaadan mi ket jakon nagsubsublipay.
Manipod idi awanan ti komunikasyon mi. Nagsukatak met iti number kan Facebook account ko. Nadamag kulaangan ang nagsubli kano matlaang iti trabaho na. Kat nalabit nga isu amin ti agbaybayad kadagiti bills ijay balay. Ngamin awan met trabaho dagiti dadakkel na. Ken maysa agad adal pay met ti kabsat na. Ingaad ko met ti nagtrabaho. Kat iti mabiit mapanakon ijay Dubai. Adda ngamin offer ti manager kanyak nga ijaya kon nga agtrabaho. Awan met mariknak a panagbabawi iti panangpanaw ko kani Kevin. Kaslaak pay kit dinabang aran gapo iti inaramid ko. Diya kamo no agsabat tupay ti dalan mi kani Kevin. Siguro panawan tulaangan ti makaibaga. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lara. Ken ka pagayam, Lara. Anya nga'y kat talaga siguro akas tatibiyag. Masapol nga awatan tayo, asaan nga amin abanag kat kabaalan tayo pay nga ornusan. Karbangamet nga aywanan ken ayatan ti mismo abagim. Di kaagbuteng amang panaw iti maysa a sitwasyon amang mangtedmet iti sakit ken stress ken ka. Ket inton addakan ton ijay Dubai, ijay kantumeten amang rugi iti baro a biag. Baro a trabaho ken baro a balligi. Kang runaan iti amin, adda kapya ken talinaay ti puso ken panunot mo. Alakastan pagayam, Lara, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.